Nih bang, mau dipilih bang. 100 satuan yang bahannya lumut ya bang. Atau 150 nih bang. 150 satuan ya bang. Yang mau dipilih bang. 150 satuan ya bang. Yang mau di spill nih bang, masih ada apa enggak bang? Yang 100 satuan nih bang. 100 satuan yang bahannya biu dia bang. 100 satuan yang bahannya biu nih bang. Yang mau dipilih bang. 100 satuan tuh bahannya biu dia bang. Yang mau dipilih nih bang. Seratus satuan nih bang, Bang Ilham. Yang harga 100 satuan ya bang. Bang Ilham yang mau dipilih bang. Boleh pilih yang mana aja nih bang. Ada nih bang, Bang Ilham yang mau dipilih bang. Seratus satuan yang bahannya biu nih bang. Gimana nih bang, untuk Bang Ilham? Atau yang lebih kristal lagi nih bang. Yang 200 dia bang. Yang harga 200 nih bang. Bang Ilham. 200 yang bahannya biu nih bang. Emerald nih bang, yang dim kecil dia bang, tuh lumut nih bang. Dim kecil ya warna pekat nih bang. Untuk warna emerald bang.